encore l'humble serviteur de Dieu, missionnaire Jacques Migisho, pasteur responsable d'une église Amen de Kavumu, Sud-Kivu, République démocratique du Congo. Comme je l'ai toujours dit dans la première partie, que la fête célébrée, la fête pascale, selon la Bible et moi, c'était la fête païenne. C'était la fête mondaine. Wakati ilichunguzika, ilionekana kama haikuheshimia neno la Mungu. Biblia iko nasema nini? Kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5:7 yake, iko naonesha kwamba Kristo pasaka yetu. Kristo njo pasaka yetu. Na kama Kristo njo pasaka yetu, haiko siku, lakini Yesu Kristo sawa vile pasaka yetu ashakuwa imole, akatiliwa kwa madhabahu limoja tu. Ukiangalia kitabu cha Warumi sura yake 6 mstari wa 9 iko nasema kama Kristo alishakufa, hafi tena. Yani hii kukuwa nafanya mwezi ya 12 anazaliwa, wana celebrate kuzaliwa yake. Mwezi ya 4 anakufa. Hii iko sinema, iko komedi yenye madini imejitilia pamoja. Nani mwenye ufahamu, nani mwenye akili alishawahi kufikiri siku moja hii date na kwaka inatiliwaka na nani? Hii date nani anaifiksaki? Ukiangalia kitabu neno la Mungu, kitabu cha Luka sura yake 12 mstari wa 19 inasema Yesu alitoa mkate akaumega, akashukuru, akapatia wanafunzi. Akakamata divai akashukuru, akaipatia wanafunzi. Akawaambia, hii mkuwa munaifanya kwa kunikumbuka. Yani kila tukishataka kukumbuka Yesu Kristo, tunakula mwili na damu ya Kristo Yesu. Hii habari zingine za kuniambia kitu ke tunasikilizana hapa dunia na mbinguni bamekikamata. Yani hivi watu wameanza kusikilizana, baoane, bafanye ushoga, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume waoane. Eske Mungu amekikubali? Hii kuoa marobo, eske Mungu ameikubali? Hii yenye iko nafanyika yote machafuko kwa sababu watu wameitika. Je, Mungu ameitika? Hii date nayo hakuna mtume yeyote. Paulo wakati anaanza kufundisha mu kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:13, naye hakusema date fulani. Saa yote tunakutana tunakula mwili na damu, tayari tunamaliza. Pasaka yetu tunaifanya pale. Lakini aseme date, hakuna date yote yenye tunapashwa kuwa nasema aseme njoo kucelebrate. Kwanza ukiangalia celebration peke, bamama na profite kunywa pombe, wengine na profite labda kuzini, wengine na profite kuvunja mandoa. Ni mafete zimoja zenye hazili